Hii ni neno la Mungu liletao uzima, na ni kwa wale ambao wanaorudi nyuma na wale ambao wanaomsahau Muumba wao. Na ndugu mpendwa, niko hapo kukukumbusha neno hili na litakusaidia. Ni katika Luka sura ya 17 mstari wake wa 22. Acha tusome katika jina la Yesu Kristo. Akawaambia wanafunzi wake, siku zitakuja mtakapotaka kuona siku moja ya siku za mwana wa watu, wala hamutaiona. Ndugu mpendwa, nimekuja nikukumbushe, hii ni sauti ya Bwana Yesu. Anasema itakuwa siku moja watu watatamani kuona siku yake, lakini hawataiona. Na tunaona kweli saa hii, ndugu mpendwa, tukisoma katika kitabu cha Isaya sura yake ya 17 mstari wake wa 7, inatuambia, tazama siku zile mwanadamu hataweza kuona kazi ya mikono yake, ila macho yake ataiwekea Muumba wake. Na sasa tumekuwa kipindi kigumu, tena kigumu kweli kweli. Yaliyonenwa na wanabii wa Mungu yote yametimilika. Ukisoma Danieli sura yake ya 12 mstari wake wa 1 inasema, siku za mwisho itakuwa ni siku za hatari, wakati malaika Mikaeli atakaposimama upande wa wana wa watu. Itakuwa ni siku ya hatari. Ule atakayeokolewa ni ule ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu. Sasa ndugu mpendwa, mimi na wewe, je, jina letu liko amo? Kwa sababu Bwana Mungu anaweka mbele yetu njia mbili, uzima na mauti. Na tunajua chenye kinaleta mauti ni dhambi. Ukishatenda dhambi umekufa. Adamu na Eva wakati walikuwa shambani la Edeni, Mungu aliwaambia mule miti yote, lakini mti msile. Lakini wao wakamsikiliza nyoka, akawadanganya, wakala. Mwanamke akamsikiliza nyoka na akampatia tunda, na Adamu na akala. Wote wakakosea na dhambi ikaenea ulimwengu mzima. Lakini tunaona wakati Adamu na Eva walikosea, hapo hapo walionekana kama wangali wanajiona wakingali, lakini kiroho walikufa. Na ndiyo gisi ilivyo leo. Watu wengi wanatembea, lakini kiroho wamekufa. Kwa sababu ukitenda dhambi, shetani anakujivunia. Anajua wewe ni wake, hautamponyoka. Unaona? Anajua wewe ni wake. Na ndiyo maana ndugu mpendwa, niliona katika maono, niliona na wewe pia na utachunguza ndani ya hiyo maono. Katika ulimwengu wa kiroho niliona kama kuna kitu kama kompyuta, lakini hapo katikati kunawekewa inki, na ndani ya hiyo inki kulikuwa kama makaratasi gisi wanaweza kuziweka hapo juu. Wale ambao wanatumikisa stamp wanakuwa wanaweka
wekea karatasi zote zinabana. Lakini wao wale watu niliona katika ulimwengu wa roho walikuwa na kitu kama peni, na ni kubwa kidogo kupita peni, na walikuwa wanaandika nacho kwa zile makaratasi zinajichapa namba ya 666. Na nikaambiwa hao ni watu ambao watu wengi wamepigiwa namba ya 666 katika ulimwengu wa kiroho. Ndugu mpendwa, ndio maana ukishindwa katika ulimwengu wa kiroho, kimwili hauwezi weza kujitetea. Na ndio maana shetani iko mbio sana. Iko mbio sana kwa sababu gani? Anajua muda wake umeisha. Na watu wengi wanamsikiliza na wanamwabudu na wanampenda kweli kweli. Ni kwa sababu anawaambia mambo laini. Na gisi Adamu na Eva walipokosea, shetani nimpitia Eva kumwambia mambo laini. Nona. Lakini hapo wakakufa. Ulimwengu ya kiroho wakafa kabisa. Walikuwa na baki tu ulimwengu ya kimwili. Na ndiyo hivyo. Ndugu mpendo, dhambi inaleta mauti. Kikosea umekufa. Na ndiyo ndani ya ulimwengu wa kiroho iko mbio sana kuwekea watu namba zake. Sasa anasubiri tu akuje kimwili. Na ndiyo maana ndugu mpendwa, ukitaka kuona sahi, uone kama kila kitu chake chote anataka kije kiko na namba yake. Chenye anasubiria ni kwa watu nao walio wake wawe na namba zake. Hata ukienda soko, ukiuza kitu kinakuja kiko namba yake. Ni kwa nini? Ukisoma Ufunuo sura 7 mstari wake wa 3, utaona hapa kama kulikuwa wa malaika 4 waliopewa kuzuru bahari na dunia na mpepeo. Lakini kukatokea malaika wa Mungu anayekuwa na muhuri wa Mungu. Akawaambia msifanye hivi. Tukingaliki na watu wetu ambao tunataka kuwatia muhuri wa Mungu. Na hivi ndivyo ilivyo leo. Shetani naye anajivunia hiyo neno, naye anaitumikisha. Yeye chenye anataka naye aabudiwe. Kwa sababu tunasikia neno la Mungu linasema shetani naye ni mungu wa ulimwengu. Sasa naye anataka aabudiwe. Naye akuwe na watu wake, na watu wake wawe na namba yake. Ndugu mpendo, sasa ukisoma mkitabu cha Ezekieli sura yake ya 9 mstari wake wa 1 hadi 7, utakutanana hapo wale wa malaika waliopewa kuwekea watu alama, wale ambao wanaougua, ambao manake hawakupenda kuchangamana na mambo ya ubaya, ambao walikuwa na ugua juu ya makosa yao. Watiwa alama, na wale ambao watakuwa hawana alama wauawe wote, wakubwa kwa wadogo. Na ndiyo neno hii nayo shetani anaitumikisha mbio sana, kusema kama wake wawekewa alama yake. Tukisoma katika kitabu cha Walawi sura yake ya 19 mstari wake wa 28 inatuambia usichanje chale yoyote
kwa mwili wako, wala usiandike kwa mwili wako, wala kuchanja chale kwa wafu. Usichanje na wala kwa mwili wako siandike. Lakini leo watu wengi wakati wanaandikiwa namba za 666 katika ulimwengu wa kiroho, sasa inakuwa rahisi ili na kimwili nao waandikwe. Hata ukiona ndani ya zile maandishi kuna namba zake za 666 zinaandikwa mzigo. Ndio maana anataka hata na vitu vyake, hata manguo awekee namba zake. Ni kama mtu unavyokuwa na mali yako, ngombe au kuna ngombe zako unaziwekea stampu yako. Ndugu mpendo, ndio maana watu wengi wako katika nikaonesho, wako katika bonde la kukatiwa maneno, kulingana na hiki kitabu cha Yoeli sura 3 mstari wake wa 14 usome mpaka 16. Ambu watu wengi wako katika bonde la kukatiwa maneno. Lakini tutasoma Isaya sura yake ya kwanza mstari wake wa Isaya sura ya kwanza mstari wake wa 9, tuone inasema nini. Isipokuwa Bwana wa majeshi ametuachilia sisi baki chache sana, tungelikuwa sawa na Sodomo, tungelifanana na Gomora. Kuna baki ambao wataokolewa, na kutakia na wewe uwe ndani ya wale watakaookolewa. Na mimi pia nataka niwe ndani wale ambao watakaookolewa. Ndugu mpendwa, na nikaambiwa neno hili, nilisema au wakuu wa giza wanabaki na kikao kimoja tu, wataamrisha Biblia hiyo isikue. Na sasa ndugu mpendwa, kila ushuhuda wote au ujumbe wote ulilinganisha na Biblia. Na ndio nikapewa kitabu cha Amos sura yake ya 8 mstari wake wa 11. Inasema, tazama itakuwa siku za mwisho, asema Bwana Mungu, nitatuma njaa, lakini sio njaa ya chakula, ni njaa ya kukosa neno la Mungu. Aseme watu watakimbizana kaskazini hadi mashariki, lakini hawatalipata neno la Mungu. Ni kwa sababu gani? Neema itakuwa imeisha. Aseme wasichana wazuri na wa vijana watazimia kwa kutafuta neno la Mungu, lakini hawatalipata. Kwa sababu gani? Biblia unaweza kuwa uko nayo hapo, lakini hauna muda wa kuisoma. Mambo ya ulimwengu ndiyo iko mbele sana kupita kusoma neno la Mungu. Na wakati polisi zitakuwa nyuma yako, sai unashindwa kuisoma kabla polisi haiko. Lakini wakati polisi atasimama aseme hakuna, wamekatazi Biblia tena msiisome, ndugu mpendwa, utaweza? Na ndio kipindi chenye tuko naenda. Utaweza?
Shetani kazi yake alikuja kuua, kuchinja na kuharibu. Ndio kazi ambayo ni kazi yake. Ni baba wa uongo. Yeye anataka watu wengi tu aende nao motoni. Sasa ndugu mpendwa, njia mbili ziko mbele yetu. Chagua uzima, kimbia mauti. Tunajua kwa sisi wenyewe hatuwezi, lakini tumukabidhi Yesu Kristo maisha. Ndiyo kazi ilimuleta. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Pasipo yeye hakuna njia. Na anasema hata zambi zako ziko nyekundu kama damu, lakini utakuja atakusafisha, unakuwa nyeupe kama theluji. Ndugu mpendwa, usikubali mlango ifungwe na ungali nje. Usikubali mlango ifungwe. Sai neno la Mungu linalia kila mahali. Uende TikTok utaikutana kila mahali. Ni kwa sababu gani? Mungu alisema hivi. Neno lake litahubiriwa kila fasi, ulimwengu kote, kuwa ushuhuda. Ndugu mpendwa, njoni kwa Yesu na muda ingali kidogo. Hii itumikishe kumililia Mungu. Mungu naye akiona unamtafuta atakuonea huruma. Unaona, watu wengi hawataki kubadilika. Ndiyo maana neno la Mungu linawafika au hawabadiliki. Mungu anaendelea kutia tena mkazo. Kulingana na hiki kitabu cha Warumi, tutasoma hiyo Warumi. Tusome Warumi sura yake ya 11. Tutaanzia mstari wake wa 7 mpaka 9. Basi nini Israeli hawakupata kile wanachotafuta? Lakini wale waliochaguliwa walikipata, na wengine waliobaki walifanyizwa ugumu. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione, na masikio hata wasisikie mpaka leo. Ni kulingana, ndugu mpendwa, kama unaendelea kutia roho yako kwa mgumu, ndiyo itakuwa mgumu kweli kweli. Lakini ukikuwa wa kumlilia Mungu, hatuwezi neno lolote pasipo yeye. Anasema hivi, kupitia yeye ndiyo atatuwezesha. Atakupatia roho wake Mtakatifu, anakuongoza, kukuhimiza katika safari ya kipindi hiki cha siku hizi za mwisho, kwenye kuko changamoto kweli kweli. Acha tumalizie na neno letu hapo lenye liko katika kitabu cha Petro ya kwanza mstari wake, Petro ya kwanza 4 mstari wake wa 17 mpaka 18. Cha tusome. Kwa maana wakati umefika kwa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu, mwisho wao wasiotii
habari njema ya Mungu, utakuwa nini? Ndugu mpendwa, na kama mwenye haki akiokolewa kwa shida, yule asiyeogopa Mungu na mwenye dhambi wataonekana wapi? Ndugu mpendwa, hii ndiyo neno ambayo Mungu alipenda nilete kwako, na mwenye atalisikia limubariki na limujenge kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu aliye hai. Amina. Acha tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, na lisifu jina lako kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni wewe Mwenyezi Mungu ulikubali na muda kama huu Baba nipaze neno lako. Asante Jehova. Naombea ule atakayelisikiliza, limujenge na lizae matunda ndani mwake, kupitia uwezo wako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu aliye hai. Amen.